kok tichalo hejamarawa BJP bodolni Adong asumsra samok sira tangnai themrang rokbai choprop jakha botok khlaijaka tis reporter Kamal Tipra bahaino botok khlaijaka bini camera rok shekprobi naha jakha tabuk jibi sakamnago saknai jagi togo choprop jaknai botok khlaijaknai rok okok temana khnama yagulo thangai naika 24 Ramchandragat constituency MLA Ranjit Deborma kok temathmani buskang fai 24 Ramchandragat constituency MLA Ranjit Deborma saka jora kisa sakang kok tema thumai bai funingni bisingtei kok sajak tongo BJP Hasra General Secretary Dr. Bipino bo afuningni bisingtei Tipra Motha bodolni sakao yashi surka tei domrokmung somrokmung riwei kok saka abono chajakli ahni saka 24 Ramchandragat constituency MLA Ranjit Deborma tei abo bai baksa heja marawo je party mung patika abono bo seja khabo bo saka tempo malkhung kawi heja marawo thanglai fiaba aro samok sira tangnai themrang rokbai achumsa choprop jakha fia a choprop mungo yashi surjakha Tipra Motha bodolni sakao fiaba aro BJPni Adong rok sibia Tipra Motha bodolni Adong rok bo sakduku mankha borok bo bujakha borok bahailo sakamnago klaijak fiaba obahai jorabo BJP Hasra General Secretary Bipino Deborma funingni bisingtei domrok mungriwi kok sawi tongo abohai ongkhaike tai thaklai gelak abohaino kok saka 24 Ramchandragat constituency MLA Ranjit Deborma botai bo saka buskang chalo faini chalo mungsasuk ongkhake aboni barja sabonanai tei hejamarani party mugo kurungjak rokno romna bagai tongo police nainai saka MLA Ranjit Deborma obahaike samani khapia khoroksa neta ongtei bahaike sawi mankha hanai saka 24 Ramchandragat constituency MLA Ranjit Deborma tei hejamarani party mugo kurungjak rokno police rok nai tongo tei police rokno beba naikini khlainai saya samung khlainai rokno romnai hini saka 24 Ramchandragat constituency MLA Ranjit Deborma gotona ang social media te nukha naika oro sudu BJPni borok bujakha ba BJPni neta bujakha aboni kokya oro Tipra Mothani ko bujage hejamara hospital khlaijak ebong bini boktobyo onusare je bor tempu kai themani enka aro hejamara jokonte a community hall buskango phaikeno borno bank thanai tamong nei borno bukhapti busam bujak mane ang khobor manke jespun botharanku ekjon chini Swrangchati korsa Kamal Tipra bo bujaka serious kai eka ang Monpur hospital thanga bono aron hoite refer kai jibi roh jaka ang oro phaika ang oro Kamal Tipra naika tai bujang jara Mongol Deborma BJPni leaders bono bangnai ka omti bulaima walai leima mo kharap mo sajagya ang nijeno abono ang sajagya hamjagya kintu oro nukha eka social media te especially Swrangchati ni media te puningo BJPni General Secretary Bipino Deborma je samani je obo Tipra Mothani gunda mostan rokno bu ebong Tipra Mothano omonong ko khayo ebong sing bonono khanani bisingona nairi nai ini je humki rimani obo chit sotikya obo thikya bo ha ekjon neta omorok samani thikya bo judi khana action na khai taisa palta action na lekai obo tai thaklai gela ekjon leader mutike kok sanani uchit dia bo wan sungna nango এবং Bipino Deborma sabo General Secretary bini background bo sing saimon bo ongkoni thai এবং abo bo agi TSU TYF CPM ni ekjon khoroksa neta bo je tabu BJP faimla bo sing saimano kai bo tini je babe khumti rikha omo kintu agami dino kono jodi accident khai aboni daibar bo ma bosinai এবং aboni daibar bo mana hanai bo tini porskar no phuningo saka Swrangchati bo je khana ni bisingo sing nairi rinai hinai bo saka kai naigara na ko bo khana tamo khai obossi sing chini bo naina ni dorkar tongo bothana jespon to police प्रशासन tongo police प्रशासन aboni action thanai police प्रशासन se action thanai ble aino tangni jinja ko na hanaba khana ni bising sing nairi rinai abono thotamo अब ठीक या आंग अपन कन्डेम खायो सर मीडिया न सब बुखना मीडिया न सब बुखा छैन अब पुलिस आइडेन्टिफाई छैन ब केस फाइल खाइतोन एस बा रुल अनुसार थानो केस खाइदि बिन सिनेमा तक ब मुंग सातो बजेस पनुंथुन केकै ब एकजन नेता आमते के सानो तब त ठीक या आहे दना मस्तान गोंदा ब ए रागी ब आमते पक साका जे Tipra Mothani गुन्डा मस्तान अमुक समु अब ठीक या बिनि अब जे सामान्य Tipra Motha ब बुजकै तब अस्पताल कलाइजा को अब दाइके सब अब का व्यापार का बतंग कक साया तिनी सब बुखनांके सब बुखाबो त साइया पुलिस आइडेन्टिफाई खैनाय जे बुजांने ब निचिनि सिनेनाय एलाकानसि बर बुइ तंखां केकै आइडेन्टिफाई के बिनि मंगन एफआईआर खाइदिता तंग न एफआईआर खाया एफआईआर खाइबेदि एफआईआर खाइकै जे मंगकले बन रमजांनाय आलका जागा जे एफआईआर खाइजे ब रमजा खाबले
अब ठीक yam teke samani thank you खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देवबर्मा शर्न कमलनि बखाते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनो न आनि खुलुमाया फारम राजा बुकायो अशनि मताय कांगल मामितारिउ বছর থাংবাইকা বসন্ত ফাইকা অসা মতারি সাগরগে স্বর্ণ কমল জুয়েলার্স যত লুকুরনি বাই কাইসা অফার তুই ফাইকা আমোগা শরৎ অর্গ অফার চলে রিজানাই 19 সেপ্টেম্বর নিজিমি 29 সেপ্টেম্বর জরা और तंगनाय रांगचांगनि मेकिंग चार्ज 25% ऑफ ते डायमंडनि मेकिंग चार्ज तंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंगनाय रांगचांगनि नेकलेस डेली लकी ड्रॉ तंगनाय रांगचांगनि पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ तंगनाय डायमंडनि रिंग पाइबुंनो शगर दिजांनाय ते कटर खाय चिन ते डायमंडनि एग्जिबिशन बो चेंगजांनाय आशिक शिमियाखो ते बुतंगो कथमाका हामनो रंगने बागी शर्न कमल ज्वेलर्स कृष्णा डायमंड 25,000 इमाने पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बोतंगनाय दरनि रांचाक कसामनो स्लाइ कताल हलमा गोनां रांचाक पाइनानि सेबो माननाय उज्जैन शशमताइनि शालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स ने बखाते जत लुकुरंनो हामजगमा खाका हाम तै कबुं याफरु हामबाय